Alo, tu ni kukinews da zau se na bon cha vin dem na heben tu ni a hi holim na inne yo hitin a thudo na ho interview tai ma hi in bol de wa hi in tu ni special guest ding a hi le ex general secretary ko tu pu lammin lun singsit ama a hi in aban la ama hi tu la tu a hi iga het be diwa kain pho nom chu a hi le tu le tu a KZU Kuki Journalist Union a chong hi advisor a ki mang a hi ki chu ika he theini dewa in sayo a hi in tu ni a hi pu lammin lun singsit pa hin holim na hin bol deu aman phat chi sa a I to banga pan anala a igam ina ma tinga hi atha na je na I chan ge a igam ina ma tinga hi pan anala a ham ti ho chong hi in sai deu a hi ki pa om le zeng in sa pa tu ni ha na phat man tam ta nin pi a Cookie News platform mang cha tu ni a special guest anin panji in amasan na chungin ki pa thu kain sein Om igam ka kipa inam eh. igam itin mun ho hi ivat na hi le tu a hi pu na daumin masanga tu a hi nang ko tu secretary hi ta hi zong le chun masanga na na pan la ya na pan la ho aki he in aki pa cha in mi pi masang sanga lam kai ama sading hi ti to banga chu nangin nana lam kai a hoi ta pan na la ho hi akivat na hi le ki son son na umin ki son pi ta na hi za tu ni a hi gas ana hung ki ko a hi in a hi le tu ni a hi point phabe pi zong ko tu a zaw ta hi zong le chun ko tu pu do a pang na hi zi chun a history hoi ta na het ding zong kata sanin tu a ahung zaw tha ho sang sang a zong hi ang ki pat dan na het ding a hin tu a uh, leader ho zong hi hung ki ho pi ding a hin hi zong le hi chi ma sanga chu nangin na pu la ya hung ki phu do a hi za chu ko tu history zong neo khat ki het no men na sa pa mi tam pin zong a het nom deu kata sanin hi chi chung chang ho hi point phabe pi hi ka hin dong no men nangin zong ke phatlam lo hela ni hin don but na nge ta chu igam inam ipu na na ho hi mi pin zong he hen lang tu ni a nangin zong kumizat ham khat vai na na ho ma cheng khat rong seng lo hi la mi pi dinga na na vai hop na hi neu cha mi pi be en jong he han lang I ti hung ki phu do I ti pan na la ham ti ho hi mi pi he nga jong ki sei do le ti hi lung tup khat a hi ji chun tu nia special guest an hung ki ko a hi in a hi le sar pa poina analut pai hitin ama sapen in ko tu hung ki phu do dan I ti hung ki phu do ham a hi lo le IPZ ang ki phu do a koi koin pan anala ham ti pa hi khat vei point khat na dinga min hil che pi thei de ham Ka kipa eh. Tu ni ke ima hi hi zong leng. Ko tu history. Som cha sei thei dinga. Phat nin pi a platform nin pi ze in. Ko ki channel ni pa nang ma chunga kipa tu sei zo lo kan pongin. Ko tu hi abulahin ko tu ne kitipon. A background history neo pat in sei tadi le. Tribal Solidarity March tia at sumin rally peace rally and bola hin ichi 3rd May 2023 ni ho suna hin akibolin kayong kangpo pi district nga nasatan pan kanalan ichi suna hin ala ni halamin gel follow laita in sen pompi mail hey ten gala hin bol kumuvin boina hung su ta ichi to kilhonin zanin zong zan khobain boina om tan koima ai mu im ta povin ala azing fort me hin gamge phai muna arambai tengol hichi sangkhol bom kia a asanga simin kangpopi district no khumdinga gamge phai hiel jama santipur la ko na sekmai chan ong ki gol lung ta win hichi a hin mipi I ho jong asanga sim gamge phai muna idinguvin inakidin te win
aching be kel mui hon bang hin mi pi hi alam kai din umlo in hiti hin nasata ngam na nam ngai lu na zalin ina kitit nuwin ina dovun ina tinguwin ahi ichiri chun igam sunguwa lamkai Sadar Hills Chief Association sahil ka ahi in kuki in pi Sadar Hills ahin siting le CSO zo se ahin ahung ki ho khomubin agan theilamin sun kimehin labar khingyang house pu ina emergency meeting ahung to khomubin hicha chun inam sunguwa hiche namgal inei sunguwa hi spearhead balding lamka hi omlo ho tai ti hi akisei homin hichi tokil honin chairman dingin hichini khu chun pune thang kip gen ama hi ipin akilhem do in chuteng la general secretary dingin kb pin in leng do ovin chuteng la CSO zo se akonin president secretary hi executive member in akila in isozo se hi sahil ka president pu hokulin kip genin mipi ang sunga pondo na eina nei jo ichini khu apana chu na to hi na sata agam lana madanga kain pat no ahin hichilaya chun core committee akiti in to aku tu min hi kizak halo lai ahin hi de chun na sata na akin tongin sun jong ki molo zan jong ki molo phai sunga iso piu kapla mawa ahu ding be ten apan pi ding nei lo thi le hin ki ka ho hi pu do lo a ho ta je hin I hang sunguwa MLA ho ahin thingnoi lam kai ho ahin CSO lam kai ho ahin akiki thu khomin nasata in pan akilan hichitu kilhonin igam sungwa gari nei zo se bus hen truck hen saktiman hen di hen an nei zo se han to do win samrai for chuteng le center force ho CRPF hen lang adang dang hiyong da ama ho ki thu pi na zalin I ho phai sunga isu piu gen thei leng wai ki thu pi ding building nei lo thi le hin ki ka umo hi mi 17,000 watt hi kangpu pi district sunga hin anaki polu nin om na diu relief camp kichi ta hi jong le amun munin hausa upa ko ma ki tawin school in hian lang huila hi ong la om na thei diu din mun ho mun ho ahin anaki koin anaki sai na hi hiti chun all gen thei ta in zan jong imulo sun jong imulovin an jong ni khana khat vi ine ko momin hiti chun gen thei ta in gam lanam ngai lu na za so pi ho ngai lu na za den pan an kela in 7th May 2023 ahin Ministry of Home Affairs akonin representative interlocutor suspension of operation soho interlocutor pa AK Misra hi Committee on Tribal Unity kiti masang ahi in Kangpopi district nga it's a spearhead board ho to kaki ho no me ti hin ahung kal song tan Assam Rifle hin bung pus ahin UPF ke anu zaunan anaki ki ho win hicha hin hicha spearhead board ho min hi salo a ho tan ipimina chu Ministry of Home Affairs representative pa ke ho pi dam ti hi aki gelin hicha hin UPF spokesperson pu aron ki gen to kaki ho win amini ipi sa dam ti kaki ho hanin hicha chun tribal issue a tu chung namgal hi so do ahi je in hoplen ta lung len ta in committee on tribal unity ti hi sa lew hen kilom loham ti hi propose ka bolin pha akisa so kayin hi chidung zu yesin hi chi ko tu iti committee on tribal unity mina hi hi chi AK Misra 7 May 2023 ni kho a hi ken kyo pi patna memorandum ki pi a hi chi ni kho apana officially ko tu min hi kin man pan hi ti yong hi mi pi ho zo si het ninga kan ta lang kin no min a hi hi chi to kilhonin center agency tam ta ahung zingin center agency ho hung masangin jong army langa konin DGAR hian lang Major General hian lang IG hian lang adang dang army officer ho zo sin jong ihung ki mu pi vin tam ta
inam gal thu ipizia tu chunga hi gal so a ipizia I ho hin hi chan gya hi movement hi chi pi ham ti ho hi idoile itu mo hi zi thoin anaki pi in chito kilhona hin 25 main ni ho hin Centra konin Union Home Minister Hungding ji sun ama hung ma sang hin MOS pa hi a han sol ma sa in ama to jang ka ki hovun ama jang representation khat ka pevin ichitukil hanin 28 May 2023 ni ho hin Union Home Minister Amit Shah ama sata ahungin tangpo pi muna ku thu ma kainan kana ki hovun memorandum anaki pin hichi memorandum anaki pi chu EMLA som hovin kilung to ta separate administration ti a declare and bol pa hui hichi anaki pi a hin hichi to kilhonai tu ni sam gi a hi hichi khunung hi Committee on Tribal Unity in Kizui jing he ti yong hi ga phon do ki nomen a hi hichi Union Home Minister to akiki ho ni khu a hin aman assurance kat api hi hichi hin phat tep lo highway ban ki bol hi highway cut off ki bol yang a hi koi macha lam tha thei lo a hi ahin ama hong ne khu hin within 10 days ichi sunga hi na problem hi centra address ka bol te diu kasei pi diu hi hize chun kei neita san na zalwin ahi thea le indefinite highway blockade na bol pa hi nehon pe unti hi aman anasayin hichidung zu ya chun UPF ke no hin civil society organization jo si hin meeting akibolin Union Home Minister in asai pa hi amma ta san na zalin khat be hi khon pe utati hin June tarik nga ni ho hin isi indefinite highway shutdown pa hi leave anaki bolin leave anaki bol ji in public ahetim lo tam ta in lam kai ho ke ho lo in attack han bolovin hi cho vian na zala chun chu pi gol lang khat ni hin ho anamo lim khan wang sen om the jingin hi chan ya chu gen the in thowa mi pi to igi thowa nasata I movement in CPU ahin hi che to kelona hin phaiza iso piu tam ta thidan khozo se hi rims mong han lang janem si yong le ata saw alim amelu ki heta hi zong le ilai muna so anaki koi a hi vin iso zo se central government in mass burial program na nei thayu hi tai na dei na mun che akan po do pe de ati dum zu zo hin December tarik somle ni 12 December ni khu hin ai le kangpo pi district nga khosi se hi mun khana akiwi khom lo wa hin le nama dinga athi lo umlo din a hi ji hin kyon jong mun kavevin tuin aminaga ki seile pu ST thangboy kip gen president kuki national front ama ko mahin kana tawun nampi hlan mulin pune lun kiwina than mul hum mangu hitin tu chunga nama dinga thi hozo si hilai khun bu hitin martyr cemetery tin saute ti hi anakitawin ama jong lunglen ta in ei phal pi ovin hichidung zu chen kuki jo martyr cemetery ti in hichlai mun khu in a thin so win hichidung zu yin 15 December ni khon 15 December 2023 ni khon phai sunga sopi I lai tam ta igal mi tevin mel seta anatha ho zo si su ipodo ovin ilai mun chen inavui panovin hichito kelona chu martyr cemetery ong kisa do in gamle na ma dinga nam sipai han lang nam pi volunteer han lang so pi olena gamle na ma dinga thi zo se tu ni san gya ina vu jovin tu ni kho hin ku kizo martyr cemetery amun phaijang hi chi hi tu ni san gya ina chi pi o heti hi neu khat atu simdan khan se he ka ki pai Ki pa ombe ese esa pa
di tial ta an nen sei pi en ka kin cha lo lo ka het lo tam pi zong nen sei do en a hin la tu an nen sei na la a chu ka vet na hi le e ho hin a point i to ha na la yo zong ka sa in na ka ti dan chu ikip ừ hin wa a zat zat i bol ba rally bol ba sit in protest ho a zat zat i bol bang wa hi ka vet na hi le highway i block pau khu effective pena ka gelin azi chu tu ang chu nang in rong nan sei ta in highway indefinite bol le home minister na san hung leng du yang he ka ti na hi chi a ừ main point khat na ka he in a hin lai ho chun christian khat i hi wa hi le center in thu a se ai le ama ho ko ma thil ki thu ma hi je chun a hi the ai le ama ho thu se yang chu ga ki ngai han o ti a chu lam kai hon thu thu na na ne vai le ho ki ka a lam kai ta san lo na a hi lo le boina za chom chom ho thilung na san ge ya ki zam loi jong i khavin hi chi ho hi mi pi ho tu nia beaver so hinga ka sei nom pen cha hi le hi het them anga in lam kai in to omun khat a hin ne ya a hi lo le to ugon khat a hin ne ya mi pin hi chi to banga lunggel jong le lam kai in hi tin tau ti tia a thu a hin khial tiang le hin imo lung han sang wa hi leader hi ki mu pi han lang ipc ami pin hi tai bol ding ki ti anang ho lam kai hon hi tai na khial ham ti pai ki dong chen ji han lang hele na ei ho ki ka ai ừ pu na pun ti ti pa wang ti tu ni viewers ho hi nga niam cha iga sei theu hin tin chu le ka hin tep nom ki khat chu ki ta boina ho ahung oma lam kai in pu a hin khiala lam kai in thu tan na khat a hin nei tiang le hin ikimu a phin sang wa hi lungdam siwa lam kai ho to hin IPG ham azi IPPN ham tipa a solution pa zo hi ki hol do aina discussion ki nei the yan lang hi le inam zong damin tin e hol ki ka a zong hi ki lungsi na ding a hin na a hin lami pi on he thim lo wa i tai tha khat na lam kai ngo a in ki hal pi ding a hi lo le a in su sit pi ding lam kai chu hun hin kai do en tha ding ti pe pe yang pau hi nga lew hen wang chu tu ni bibar so hi nga neo khat iga he sa be a hin na sa panin ho len na a ko na ừ apan le ừ ke vet dana hi gal hin nei ba ko na zong hi u ki sa te i khang to ve ka tin ni nei masanga igam sunga factory umlo ho zong a umin tu ni a zong chu kampu pi district langa chu ka ga vet na hi le piniam cha in zong a hon do factory za chum chum ho zong a umin na hi chu zong hi i ừ khang to vin lam kalanga zong syntax sim dan lang wa sim dan aza za ho zong i nei do ho hi separate administration i thu mo ba mai le government ignorable je ba hi chi to bang hi ki mu the hi ka ti no na ahi le sarpa tu ừ ahi nangin kotu ki thu do dan le kotu in pan anala dan ho igam ina ma dinga pan anala dan ho ina sei zo ta in ahi le apana thu do khat ka do be kit leng atam hi kum izat chana dinga leader hi na kil hen ham ahi lo vai le atam lo vai ta chu kotu lam kai ho na kil hen jeng mo ham atam ham lo ham chi hi zong hi neu sa nin sei pi theiram ichi hi gal phul lot hello wa ini je wa hi thil zo se hi ah, rules and regulation ki sima hi chi ku tu hi anaki form hi lo je hin tam nong anaki sim pon a hin lam kai chengin an ge la tu lam kai ho hi a chol wal tawin chongphat ki chol sa uten a tha in po ki hen atiu hi jong le ima ai mo na om pon a ye chu ima cha dan le mun anaki sim lo hin tu na san ge ku tu administration hi ừ terms and condition khat pa ki sim lo hin ừ je hin atang mang to na ki sim po hi jong le terms and condition rules and regulation ki sim lo je a hi gam sunga CSO ai lo le hausa upa kukin pian ang CSO ho zo se akeu to wa hi chi sanga tu a existing body ho sanga hat jo chi a tong thei ding amu u jong le hi chi time to time ma khian mon ding lampi wang aum poiti hi ka ga sei do no min he cái bảo này sao hi chi chu a ki chi sel je nge na dang explain be ding a khuti a mi pi ga hil chen ding jong bi se ka sapo in aban question a che kit je nge te na sar pa ko tu hin hmm
ko tu hin uh, tu a department izat aneyam ichi hi nen sei pi theiram sapa. enge department hi gate anaki simin khanna hin defense gal na tu la hi in defense appoint mo in defense committee ki simin chuteng le gal na tu la hi in ana adam lo ki sukatam ta umjing a hi in medical ki simin chuteng le relief au min media sale au min chuteng le nu te ho pan la lo yo hi apai mo hi in women wing yong au akisim ki nin Hmm. chuteng le ako avek hin dalha asopi asangam thi relief kema lungmong theilowa thasepuma hin ko mangho thagaule ta salama tir ko angai ta ji hin lasa group khat jong inam sungwa lasa themo zo se hi akicho form ki nin join Hmm. artist ko tu join artist ti in join artist song anaki sim ki nin agup chan na in teten asagi san na hin inam sungwa hin iho christian te hi je izat sei jong la hin tauna apan lo wa le lo hin lo hi ji hin ko Hmm. tu pressure sel ti hi inam sungwa ho lam ka ho zo se ki khom ki nin ko tu pressure sel no anaki sim ki nin chuteng la administration kha tol aki ta ji achun mazo se hi apha ase bolding boluding ti hozo se guide a bolding advisory board ngai ji hin go to advisory board jo anaki se min tu Hmm. hin department kit akini na he Hmm. Pa om de jeng sapa na department sim hol jong chu ivet na hele lungmon thamon jong a umin azi chu christian chondan ipu ipa chondan a hi lawai le again thei aliang vai ho ki thu pi ding na asa a hi lawai le front line up pan la ding ti at department chom chom ana se mo hi oi ka sa en hi chu to banga hi mi tampin ko tu zong he anapa cha no hi in adi isa na ku ki cha te chen na la ki vai po na ki tu pen a hi lo le CSO adang dang hen na example la chu KSO hen kuki NP hen sale ka hen ai pi chu zong le ti chu wa chu ki min pha ta lo ba or tu se en ab ona e pa part a hin la ama hon ama ho chu apex body type ma na hin to pau chu mi pin ki pa cha su ke hi a hi le tu la nga hi aza chom chom department CSO min za chom chom ma hong pot ta in masanga to banga 2023 24 to banga chu 2025 sunga hi to min hi ki zabi etalo achang le sahil ka achang le KSO achang le kuki in P Sadar Hills ti ho hina ahung ging ta in ai le kichiwa hi mi tampi alung ling law gam ta in anang chula alang khana chu ka sai dinga chu x nei tan na a hin la tu a hi ken ka do be ki nom kha chu a hi le o tu tuk le doi hi ipi ham hi chi neu sa ni hin hil che pi thei dang ko tu na na phu do wa chu tuk le doi ane yam a hi lo le in zo wa chu neu khat na sei ta so ai wa nga chu a tuk le doi ka ti pen chu hi chi ko tu hung ki phu na hi hi chi CSO to a kan sei ho si si hin pat ala ta loading ko tu min bawa I bol deu na tiu ham a hi lo wai le ko tu rong chip thei adang hon jong pat ala thei ti a hi na si mo bam hi chi chu neu ta ni hin hil che pi thei dam sa pa pao me iso het na pha hi ko um tu anaki sim zo wa hin popi iho sadar district sunga CSO zo se hausa sahil ka makai na in join meeting anaki nei jin icha resolution kila hi a hi a le gal ki chai ka nampi movement lungtu mul so ahi ka ahi hichi spearhead bor ku tu hin amakai jin ding gal to related zo se hi ema organization level a changwal organization hi na a koiman thu se la sa abol lo ding ima zo se hi ko tu minabu namgal hichi gal to ki sai zo se hi ichi pi diu na to thil bol I bol liu ti hi kilul na ana dung zu ya tu ni san ya na kichi pi hi oh hichi to kilona hi ko tu hin atup le adoi pen ni imadang ai pun
namgal sunga nampin kinep na len ta a nampi sunga gal sunga spearhead bol denga ande sa dung zu ya hi nampi lung tup chu ipam separate administration atuma ki vai hom ding meitei government na ko na po na atuma ki vai hom na iho adinga chamhlat na khat del do ding ti hi mi pi lung tup pa hi ko tu lung tup hin ko tu doi pen jong ko tu doi le tup ai in iya chu hi chi mi pi lung tup mul so hi to ka sia ko tu doi le tup chu mi pi dei pa ato do diu hi ai jing jing ina hi pa le jeng sar pa ai le mi pi ho chong het thema ma deu ka ta sanin ko tu hung ki phu do dan ko tu pan la dan ngahi lawai le mi pi anagen thaila ya hi chi chi department ke sema anaki tho pi dan ho jong tu a hi he so ke ta wen na sar pa ke pa min na hi le sar pa a chaina langa na ma no ta te na chaina le a chaina langa hi point ya na lain chi point ni te ni hi kan khom mi tin aji so a point he akibang to bang ei za a hina hi chi ừ ga kan khom hi tin a chaina ding in sei hi tin ko tu na pan sunga hi nop na sa pen na khat le ha sa na sa pen na nin sei pi sei dan sei thế he cái báo me ko tu kapan sunga no kasa pen na khat wang he nam movement nam issue a mi pi ku kizo chate kilung to ta a ipan khomuwa thi le thi hin le hin ti a nasata a tha ize khomuwa kilung khat ta pan ila pau hi hi chi ku tu kapan sunga ka ki pa na pen ka thanu na pen su ahin a he ten la ku tu kapan sunga ha sat na ha sa ka sa pen wang hi mi pi in mi pi lung tup mul so the na dinga lamka ya ei ki thenga hi in ain mi pi lung de ya na ito theilo na hi ahum ji in ichunga lamkai tam ta ho thu thu pi ai lo le hin se ho za la hin tam ta hi mi pi lung de ya na anakito hla theilo na hi ahum ji in hi chi hi ko tu kapan sunga ha sa ka sa pe na hin na jong ka sa pe na hin ahin alo theilowa mi pi neu khat digest ki bol sa a mi pi lung dei pa to hla zo lo ding din muna aum zong le mi pi hin itila a het him thei dem ti a lung gel nda sata ki gela mi pi ko ma ipi ki seile hi chi boina hasat na ho zo se hi mi pi a het him thei dem ti a nasata a lungima aki umpe aki umji ho hi ha sa ka sa ji le zengin lamkai khan hi nan ei le jong akiki oi ji pon aji chu mi pi lung dei lung tup chu separate administration hi chi nampi movement lo hin na dinga nung chon lowa lamzo ding ti hi mi pi lung tup chu a hin phar khat le mi pi lung tu ma na ki to thailo na chan ahum ji pa hi in la ito a ito num a hin la ito thailo na tam ta pa e tu ta nga aum ji in hi cho hi akitu ten la ha sa ka sa pen ji ati chakan se do no me na he cái pa me sar pa ti cho chu alo thei lo ai in na e ho sum hi unified command ti ding ham ai lo vai le mi pi thanei na a movement ta ta ai ki bol a hi lo ze a hi khat lang jong vet angai in khat lang jong tu ta la thei ki kip lo a hi in na ai cho hi a hin ge tu tiang la wang chu hi nge na sei banga so lam kai hi na a chu mi pi lung dei ki tong do hen lang mi pin inung a hin chu ya mi pi ki pa ting le lam kai hi na ki pa na sei banga chu ti chi hiala ki pa na ding chu lo hi na lam kai a dinga chu lam kai khat hi ai le inu ya ho ki pa lai si a chu ei jong ki hat deu deu
Asian enjong motivation ki mu a hi ahin la mi ừ pi lung dei khat in to go na aning lang khat ai kan khat hong pa wang chu ha sa ding dan chu ken lo ka he in na ka in pa chama ma jing in hi chi chan ke ya I tabanga ha sa na gen theina tu zong la chun mi pi nana zol thema mi pi nana lam kai theina chunga ka za na sala avelin ka hin pe ki ne sarpa ai le ừ hi chi tu a na hin sei do na chunga chu koi sam khat kan do be no men ku ki zo na tin na ku ki zo ừ hi hoi la ya hung ki pan ham sarpa poi na hin fu do a ku ki zo a hi hung cookie zo hilo cookie zo na ừ hi chi tam in man pat lo naw yong hi adi ta sei dinga lam kalanga isopi unaw tribe ho hi ừ cookie se ti le neo khat ama hon apom thei ta lo ze wa chu ừ zo united zo in bolwa kor sam zo in bolwa hi chik zowa to latest a cookie zo council in bol dung zu zowa hi ừ inamu ikitowa hi chi I movement alor hin nading ahi phot le cookie zo chu nasaten chi piu hitin kilung khaten pan la khom te iti dung zu zowa hi ừ sadar hil sa yong hi isi cookie zo hi 2024 kumbul langa kin mang pan heti yong hi kala sei do no mi hi ừ ai le a chai na ding en sarpa a chai na mo ngai ta mi pi ừ tunia ike ho lim na ho zong hi mi pi tampin a hin de te de wa hi la a hin ve ho zo si na vai ha nom na thu cha nom a hi la vai le kukinam pi a dinga I tabang advice na bol nom umam hi chi chu a chai na ding in sai pi lang tu ni ike ho zong a chai na point zong hung hi de ngai tai sa pa tu ni kho a nampi ka vai tha na num pen wang a hi le I ho ku ki cha te hin gal in nei jing win gal jong I zo khapu win gal in nei masan ho win movement kisi ta in a si pi khapu win ain tu chunga hin pathin thil gon jong himajin tin kisi ta movement khat ichi pi win separate administration ati iti win it is separate administration long chu define evolving union territory with legislature iti win hichi hi I demand pau hi I movement pau hi ichi pi na lamuwa hi mi zaniwal zathum de chat hin ko amu lemin chuteng le so pi tam ta amachangin in la lo tam ta akihal han gam la go tam ta isanu win hi cho zo se hi kanampi kasupi ulana ho ka disan chan khompi ko kizo chate kawai la nom na pen hi tu ni kho chan ge hin long thapu te kum thum al hin hi lajin kum ni awaltan I movement ale hichi isopi isangam tisan inlalo ho la veng gam la go kida la ho hichi ho hi tu ni kho I hai mil deu hita ilam zo ni ilung hi lai jve akim ừ jong I pha hi lai jve akinga thi I po ve kasopi te ho ừ izehin tu ni khon igam sungwa president rule man lang EP umjong le I hon India constitution dan pinoya article kitsi ta noi khatna ki vai hom na tum thum hi win outlaw jong hi po win chuteng la sovereignty India akona po na ki vai hom na tum mong mong del jong hi po win ki chat na de I macha om pon kanam mi pi te ho president rule umhan lang EP umjong le democratic ta a I dimanu ingai cha nu tu ni khu a ika naw ikiphin ho hi center government he na nisia phon do mo na I masa omlo hi to kilona hin lung thadai po tin kanami pi te ho
inam lam kai ho inam kung tol ho min mo na ai lo le ipa isin mo naw tam ta jong le ama ho til ko ki no hitin I ho jong ki tha til ki no hitin hiti a to thima ema personal phachum na ding mai gela itu icha generation ding gel lova tua inup sa na diu se gela hin ko iman naw pa hi pai thaki no hitin atha ben 2023 abulanga inakana pau avelin thagyal ki no hitin kilong khatten pan la khom ki no hitin inampi lung tumu tun san ge ya alena pana anew gejin ilung thimu wa ikoy wa in cpu separate administration pa hi imu to ka sivin lung khat takhatin ki gom khom ki no hitin thaje khom hitin nasapen pan la khom ki dingin achai na ke kanami pi te ho kan vai la no mu in a hi ki pa pa ome sa pa tu ni an phat man tam ta nen pi a tu ni hi chi platform mang cha ika aki ho lim thaya mi nanam mi te ho kuman tam ta hi ta hi nin thumot ji hin jong na chunga abe la velen ke pa tu ka sayin nanam nagama tinga na tha na hin je na lung thim na hin pi do a pan na la ji en jong abe lin na chunga salam kain bol ki ni ki pa tuni hi chu to bang discussion e bol hi mi tampin jong a he lo tampi jong a he do deu kata sanin tuni hi chi video be zo se na chung chi awin ka ke pa win avela adang dang ho jong hung ki ke ho pi ding ai in I to bang ham ilung boy naw a hi lawai le I to bang ham a boy na me ti jong le komena cho in bol lo hi tin hi chi dung zui ya chu program aza za ho jong in bol chik de wa hi chỉ chân chui tan te on sat pa ti pa ome tu ni na phat eh ma ka ta eh ni ka ki pa dam selin pathen bo hen pa nong pha nong phao nong phao à ti chi chân chu tu ni a ki holim now thu za chom chom I het nom ho mi pi hon I het theine diwa lam kai ho hung ki ko lut na hung ki ho pi thei now hi chi chân chu hin tin thil izat ham khat het do be deu a hi lawai le het nom ho ta pi het to ta deu ka ta sanin mabana jong lam kai zat chom chom ho hum ki ke ho pi jing ding a hi in hi chi wa jong hi pan ana law hi tin a hi the ya hi le tu nia I discuss on now tu ni ke ho lim na ta bang wa chu ahung ki sai ta na hi chu to panga chu lam kai ho hin ipi decision ahin la uba mi pi lum dai lo bang ahin bol kha uzong le achunga action mo la jing sanga hi hoi ta thu do a condition ipi ham ipi bola hi chu to panga decision na la on ti pa zo a hi khat la khat lung ki lung se ta thu iki do uba a boina I dei lo na pa ho zo ki he to deu thin kanam me te ho kain te thai hin tin hi chi chan chu tu ni discussion I ga nei thei hi chi chan chu hin tin tu ni ko ki news da zo se na chung se ovin ka ke pa in na bon cha ven pathin in phat thei ni bo jing taw han